agenda akobasagania akobasagania naki nkento kikirigie kurako beracha yani kie gosori gabo kwenyora kogotebanga kai goyo nyasaye ebintu nebinge kema kibi binge tingo yara kone mwan the moment you take kemo like you go muntu kutatereta gatebanga count your blessings one by one. Yes, because you can't, therefore ndio amanyobo nene kwa nyasaye ngana kibonga tingo yara kubara yo munene agongo aina nene mwalimu Stewart Ocharo sio na hai awada gore ndokiaye muko yara bi muguzia de to korani no mwalimu muguzia de to saburu mwasira mabe onjani no mwalimu onkwane ni Victor Chara para dibato vizuri bana bona ari kwa wade ba ligie bidu baba komera bali bataruye yora wewe zuru wate kenda baba tuingie baba tukende tuzame by the way acha tuingie magazetini una mutamu wa chumo tele kwa kwa gazeti ya Taifa Leo kitalikirero numero 23 chumo tienyi ugatano limasomo yako yo 26 ikiwa basi ni Super Tuesday na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa kwa ni gazeti ya The Daily Nation tariki ya 23 chumo tienyi o June usomo tienyi gatano limo mwaka 2026 litukulia Jumanne ndio ilikoro kungaki Super Tuesday ndio hiyo sasa Super Tuesday na ali kumanyange headline yorarete mingi yake na bona ale gochaga kwa na kimadoido lakini kwa sababu sijui kwa heshima kubwa tupatie headline nonje tima itiko senege ntokie kiransa so kia kwa rezo mbodo obututukanu gete ona ya puzzle over Ruto's cyber security unit unomukanura sepeche akane baka sepeche gatano umurayibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto na rosetie committee getene kiombegete kiabene kiraje gutenera mangana yemitandao ndio mangana ga cyber security ndio. You remember there was a time abantu barengo trendisha chipu chagete chia twale to mochando monene sana even kuchia serikali nakumbuka sana wone bunge nigo ya etia egento kira chiko trenere unity egoro kunga National Cyber Security Agency yeah lakini bono mochoko yene nenchira agency yego chikokore mirimo teriko ereseke kabuya yani gete inkira asio kabuya ke make sense in parameters within which ba chikokore mirimo nchirichi inki kira abeli goso rira amount to cyber crime. I say unomaganura sepichi akane baka sepichi katana sega zeti ya The Daily Nation na nyulete gete kinkira letete ya mabuli mange sana kubwa machiu lakini acha tusubiri tuone ase headline ya gazeti ya Taifa Leo masaibu ya Karua Uganda. Masaibu ya Karua Uganda. Martha Karua is a senior counsel boy gono muraibu kama kia PLB People's Liberation Party ndio na imogete no wakili ale a senior counsel mbai mogete ne president ya Law Society of Kenya kanchama kogenda imeyense ya Uganda ndego ikira nase kinagia kisa besije na umongwana nere ukabwaduru gorugulukwago lakini ende kanjama eraga ancherua Martha Karua gatangerwa Entebbe sialia akaurubaka jisimi akarabura by the way asigeka lakini naje tagatuka nejisimi kia naje takera niligwa igari ko yakuwa na yasegeti ya Jomo Kenyatta International Airport ka nyago kire kuru Uganda ajire Kenya asali safe mugano imuno kunyuraga ni gogora sepeje katanda limo yes akakwana mangana makangusana gerege Jomo Kenyatta International Airport listen to her igatetenga tata kibuno bo dictator bwekerengo kiguru paka akaborengani no bwa Idi Amin murayo mukuru bwense okabiru mu bwense iyo ya Uganda lakini osireti bugima bwaye. Let me ask you this Dodos. Bono kisa base jegero kumugiri bono iga ndio na kibona le threat kuchia serikali ya Buganda as we are speaking right now. Museveni achilie tu jamaa bana. Lakini you know once an activist always an activist. Fine. Now again tegekia Martha Karua ndio Uganda katene eya moye chinse chia East African Community obomo wone ngenjaeneri lakini ataka kuboli ngobo mobo ngenjaeneri ingaibe wakole gasibwaika
Emirengo mbibi because bagotebaga ki we are a community to Yes. what anthem. Yes. Nguturi kungarabe ko wa East Africa. Mungu twaomba huyu. Eh. Jumuiya gani Afrika Mashariki? Tata. Umusubati yonki yakobera deported ku Buganda. You know, it is very simple. Nyamwata geta represent Kizza Besigye. There were other ways Ndio. apart from kumo deport ku Buganda go cha Kenya. Na We have a long journey. No base ko Second take East African community. no base ko kubwango randa serikali yenze ya Buganda ko tebaka tumayitigiro yegentiki. Most probably. Most probably. Na ende ntubwate ebunge ra iga Tanzania iga ya Iyala. East African Legislative Assembly. Ndio. To kuiguno point of order kwimuki wororonga. I don't even understand. Iguraye. Ikiba etiye twasomira iga se news ke kwegerero bamwe bw'echinse cyoro Kongo Africa. No nyanka bicha kandi gakoro kino no muhoro okoro bicha kamiri ya Speaker digo. ya agia idoti twasaba zikadi amanene gaki tinye manyiti mule kokore gazi iyale omwana bodinga nawe gwini Na Sankok akiko kwenda tali ndakibona ko somebody Sankok ukabere nominated MP ega asien kongu sana lakini brigadier kene gento gikoro kibichen kongu sana buno botutuka no bonene bwa obomo bwa East Africa ikiagera Martha Karua ntu arojika gakoro gento bine kemienzi ya Tanzania gose Martha Karua nabwo to muchando gete moke no as a person to me Martha Karua has stood the test of time kororokana ko moigereri bwo bwene bwa mwanya bantu even outside boundaries chinse. And you know she's a lawyer who belonged to East African community. Correct. Sasa shida iko wapi jamani? Mugano ya tata na wabwera ila subu ime kabisa ase pichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ase umusubati Martha Karua ererete igoro yeme chanda eterite imeyense ya Uganda especially umuchi koro kwa Entebbe karali netendege ya Kenya Airways tanjiri baso imeyense ya Uganda lakini president wa Law Society of Kenya Kanjamira nanchiritu Page ya kabere igwa. Yes. Igwa chi principle chi sukuru kwangi bakeragiye yakwa igajia echi atumire na kukana iganga gaki ntunto bwatira ndiya sencherende yonsi no bosambi chisukuru naborokigwa abana bagibagosamba kiri cyumba cyabagere no like they are not involved in any way. Asking you turamanya kwasike tubagosamba ngeze chisukuru chisukuru bagosamba. Yes. Umuntu responsible yo sukuru ningo no mwalimu manene bw'esukuru na roko rwo principal. Yes. Abo ka ni principal. Yes. Mbama yetikende no tali ngamba mayetikende. Okay Principals deny blame. So mbako nyara kogosi wanga mbabwatira niri no gosali eni bokwa borokiwa. Mbanya ari ku understand igento ko abana bakora binte kera the parents equally. I don't know what they are doing, especially at school here. But what I wanted to say is this. I want to go to o mate ko kotega sare ko kwana dibese kwaje kumanyabo iba to ayana sukamo simo suka tota te vaneke. Yes. Naro jeba kuri proposal gete tumeti ko seno nyore time in fact uraranyigale ye ba ko te babononga tige mbinu eligwe mwana onde bwensio ko ba suspected go so ko bwatu gutaka gosalio oreto bosalia se sukuru go so ko ba involved ndio abe deregistered ko gukora matemwa manene ensi ya Kenya ta kora matemwa Kenya National Examinations Council. Na iwete what do you think of that proposal? Na iwete umunyakiro goyo o Kenya Secondary Schools Head Association okotebanga umwana umayete igago sarika maitenga kibado na bakora matemu ide za matemu nabongo chaje kora matemu ni seri ku nabongo cha kurusiko kora matemu to some extent ngo make sense ekera register ba mo disregister aire bano kwa very useless ga ndo raso ku register kuru na akana tchibe sia matemu wasomo weka weather but I think the serikali kwa kana tchibe sia matemu zeyati I was used to just have the buaga to serikali previously. I think you know, let me tell you this again. By the way, as Narigo Ikirase, sometimes you don't have to tolerate a lot of allow me call it nonsense.
ekiagera borokio. I remember the late Professor George Magoha kera arengo mu waziri incidences une chichi abete chiemerera ndenge ntekinto gekwana ose last week igata betenga moigweta abana aba excuse ngeyo ngabono musaregete metwe profession ya ene liali musaregete metwe ekiagera nga mwachagere kusambe chinyomba chaino seino chibwata no agirisi na chiroje walipo moja sukuru bakoboka okay profession ya ene li ngosero line lino rosajo ne alenge monto makongo munyagitali but who has been an administrator for long. In fact, that's University of Nairobi for a long time. University of Nairobi. Yes. Now I think was he a VC or a registrar or something like that. To some extent. Na inda kaba ke chairman ya Kenya National Examinations Council. Nkia gakolere kerale ko kole mirime Ministry of Education. Ngakia ko work. He could walk anywhere into any school. Ko rank igega ndrete. Ikige samba no chisukuru mokole bi amate muze omote mokolera. Whether you like it or not, exam does mokole. Merero ya kanyete. Let's not abana na baito, yes, we love them, but let us not tolerate them so much ngabono ngamba kwate rights chinde ngaboti abategere ruba be 100% Jesus haiwezi bwana. Nagieko era enko diva sana na former principal secretary of education Julius Bitok. Where is he? Ana migration ya ngana moino. Migration is tourism. Tourism tiba yetiya. Let me tell you, mari kama nyena go kwana nga spare the road and spoil the child. Ntongere ndirisa bwe mari gawa there. Teba so bwe to mware kiboko. Ebi biria ko teba, bunya ko teba ukani quote proverbs. Mugano go la sepeja proverbs. Nayo maida mari ko. Kili proverbs ne kwa nendo kenga buniki. Anyway, peche gatatu ne bwatu mugano ikwalingana ki baada mabuli agende tukubuli wa maiga yabarandi gete kuitwa century bututukan imeyense ya Kenya previously. Yes. Investigations starigo koba conclusive. Starigo so kema chibu boronge ngankikia very clear. Bwana asepeche kabla gazeti ya Taifa Leo ndio reporting akibono mo Deputy President Professor Abraham Kithure Kindiki na boigo omonogirwe serikali the government spokes person Isaac Mwaura baruru gukururu gutindisa no jensa meli kwa merili serikali goro yokorobekana kubangire itariki 25 cyumutinyo yo litukolira abali Alhamisi gatabanga korobekana kuba baba siasa mbere babange tukuchuko gutumika bobe lakini ya serikali ko ange kabisa godin na barabuni bwenerete kolengana nilichika at the same time murawense ya Kenya Mosque Dr. William Samoei Ruto ga igo arurugo chika ama onchori ya manene sana kwa korekana se sector yekawa aliko yakuwa na kali Kirinyaga na murocho okuriye ira yogo chiko ikirania amagani ebe bamenyi ba Kirinyaga karali gukona gochese minche amuro gutebano minji ya Anne Waiguru nere Anne Waiguru mugabana bwe county ya Kirinyaga now ebe mugano imwe konye kwana rwase peje 10 asomora iwense ya Kenya in fact asomo kutando yere tiri bakakoba gikeli sana bajipe bali ba komboso wado yo no yo etigwe finance bill Chigagie jejo akakwana mangana malito sana ya bajumba malito na ndene naro choko tumeka mangana malito sana. You know, I thought everybody has their freedom of expressing themselves. Abaro gete marieta gete lakini you know James Orengo naendo musabire president abase kubeka SES muswado yo ikera bakorerero ngoje bekalero musabire tabase kubeka ikera babunga barenga se bunga nabakasana kolengana na James Agri Orengo mweli. By the way, I feel ngane wentera arigereri gumenki standing orders sigote baje bunga. James Orengo ereno muwakili and is a senior counsel correys such issue igona agete sabwa kaligereri teatra rangi yako cha tusubiri tuone lakini definitely president atatia sahihi leo atatia tu alisema jana atatia ni ile sasa mimi si mlaumu rais bono tege romo ganora sepeje kumiga kama my brother Dudus asebone research ya kodiruke gotebanga 1 in 5 Kenyans living with HIV are unaware of their status. Kwa yondo simundu wono na abekire bake mutambo nense ikiani ndukigumia oyo masaba Kenya batano babwate HIV/AIDS HIV virus. Yes oyo mo tali aware tamanyiti osinabwate gente ikyo tamanyiti asaba ntu batano babwate HIV aiga Kenya. Yes
oyomo tamanyeti gusengo na taria way of status ya completely. Don't you think umuntu oyo nabara arabaise gusiarire bindi bisana? Tell somebody umugano yega in simple terms. Ndio. You would rather spend and save your life than lose it. Aki irore ntekia ke nonya rego onchore ke nisio kwana ngora ake. Mbu yotu mekichi beso oturi obugima bwawo mapema kubwa gusire obugima bwawo oigerere beso osire ne jibezi jiao ya rwasa ukwirira nachi. What do I mean? Ndio. Make it a routine to test That is it. your partner. Please. Inakubali. I can assure you setelibuya. Ande maete bono tegera data CPG yiyi ade ndwale no muwaziri wa wacheno otara ina sade ndwale gakia just a second goteba ngaki omugano ino ra CPG akabiro igwateba okay no ra CPG kabiro ade ndwale kolengana n'ekigambiro ga igasomugano yo ra CPG 10 kigambiro gyatene niyo bwagachi bwe sente ya Ebola ali na nyukia Laikipia lakini kagotebekana ngo bwagachi wo bagenderete despite ekigambiro kurugo chikoko bono rero muwaziri oyo gabwene taike bosibwe kigambiro kuna chirwekina kia mangana kurukunga defiance of court orders on contempt of court. Contempt of court, yes. I don't know whether it's going to even show up. Atake ko sababu sibubu na chibi noro yeah. Health Cabinet Secretary and what has been found in contempt of court. Mwana chibi neri tari yangu linyorande it's amongst say student amesa. Yeah. But he's supposed to appear before ikigambiro ya high court. Ndio. Ngote baturage gabotambenga the rule of law nini respect to court orders okorora ensugo chikakweli chiko gotaliko ochika wekigambiro gotaliko bwatigwa then it tells you one obvious thing in a justice ya sabute hiyo akonko yenyora ekiagero maite there is a way there is a way kigambiro gekuma chiko to equalize as Kenyans whether no monto moneno le whether no bwate chibese whether ori mwananchi okawaida kigambiro nguma chiko to reta amo aboko nyorobo ene bwa rais in fact ase kigambiro despite ngaba wakili wa brigadier ikigambiro gekuma chiko bona ni equalize gete ikiko should equalize us all kweli kabisa nakubaliana na wewe 100% kabisa. Waitadiri chikorio kama brother no nyene nchira Nyasaye atongete humanity ne ecosystem ya Nyasaye somehow ekenedoja tuaba equal somehow ni kweli atagerego ikabusyo wikigambere kene nasumura chibi na Patricia Nyaundi ndio nilikuwa najaribu kuangalia Patricia Nyaundi So my brother Dudus Nyasaye njira tutongete nayo teba twezi turiko whether you like it or no twara chigari 40 chire njirova chigwoko muriro you can only drive one at a time ntobono gukwana nege komusana na giye ko ngoma seke ra menyete bana menyete muntu bwata kasuti akamo muntu bwata chisuti 54 ndio to oyo 54 takatebanga bote yame isuti sana atagonta ari kuchi all of you will put on one suit kuro toto kubekera ni bibere no twara bikomesa abirego igora abeke payemo at a time no bo munyagitari ugo so nabanta mara my friend batara kujialia to ugo so ndage koroto tazi mori yo bondo so le koroto lesa kazi ipo I'll tell you kazi ipo iwa serikali yanyo lirabe azuko tumeka shiringi wetari bilioni 42 bilioni 42 kwagacha Bomas of Kenya asira nengo ngusana umuna chibira narega igorure kigambiro kiarulo kuna chagitege kwa make sense to minga ekero umuntu kuna chirwekina ndio yoko bere chera se miaka gete emia kiroke na matukari umuntu yarabere remand umatari imprisonment hapana ekinaki ogene totraje utara found guilty kiroke ndo gachira se police station korengana nekigambiro bono kekoteba iga because initially ekero judgment ya ruru bono wanyoruru ngo wakirwe fine ye miaka gose kwabere imprisoned miaka 5 yego chakiralia ndio bone kigambiro ke kubolinga
amatukayo muntu yarabera under police custody nga yako baruochia igako agiwa ngabe counted as part of the sentencing. Nkia kubegerwa igere ginangera najwa. Thank you. Nkia kubegerwa igere yago safira omayede brigadier ekina kia wogo chaka go serve sentence yeke romo na chibi nana chirebo. No wogo chaka go serve sentence ya official. Yes. Egere ndo tokanyete obe proven guilty. Oyo bono kuna cheki neke tigabe cognizant ara abolinga amatuko na emyaka nerenga arabere rumbandi umuntu. Yes. So that amount part of the sentencing duration. Kiagera umuntu indeed onyo very retained. It means time agosa yako proven guilty. You see? Yes. Egere yende serikali go take time ya. Yes. Time agosa yobungwano yo. Mungoro ya magosa ye gata kirego chake kero according to me ekera very proved guilty. Exactly. Yes, na magosa yata kirego chake. Otherwise you mu retain. We just giving views. Yes. We are not professional in terms of law. Nyora subtract bona matuka ya araberera zirumani. Taraba buoye. Yes, taraba buoye. That is the point. To be very sincere. Say equally. Na bango jadera basora batebinga kibwale ko nditaineria. Mukandi na mangana investigation chaga ndeto. The judgment makes sense to me. Okay. Why don't you give the person freedom? Umotebinga ki. Yenda vera buo. Tokose go interview na kende yose. Lao se sinchire chigo cha kubatire nkinaki. Kinangirura agachwake kiagera na bora chigo interview na investigations. Ozera bora bole. Yeso nakana ni mwata magara ya bage. Ya so kinangirigere gukere odinwe board. The best thing kera akora nkelina ki momo consider. Yes. Ama tukali mwamu wegeteru man. Correct. That's the only thing. Ikiagera according to investigations departments chia serikali na chiwa kolegas DCI na kadhalika na baba kote bangoyo aki tabi chuli kuruwase bod. Mutigara akira. Na mambo kama hayo. Kweli kabisa bana. Ega ndo choroboti rura yomoske James Orengo mugabana bwe county ya Siaya ega sabiro murabwe nseta baseko bekese yomuswado lya singe nchaba bunge mbai saine ekora munjale ngo obu yeyo ko eti muswado iyo nabo igabara ikorwa se county ya Homa Bay igo balire ira yogo chigokora engusanano yabo na komoko boko moske William Ruto asentunda ya kabere obochoreka robokoleka na 2027 gazeti ya lero by the way netu sana 60 pages igo that will tell you ibintu bitangasira ibiasara nebinge sana ibintu ariko chikomurekere kiagera mbato etikenda aiga ndio abanyane biasara ebi kweli ngenda se pull out nerega igekoba every Tuesday ya mangana yobo chenwe ko tabanga healthy nation ndio bako tabanga silent killer in the womb. Yani yanyore kanjirenga still number 1 killer oburwaire bwo ita abantu bebwateranitie ndio malaria. Hatari sana kwa wanawake ambao ni wajawazito. Na ande brigadier, it's unfortunate thing abantu bange mbamanye tibo na ande mbamanye that seriousness. Burwire wa malaria my friend. Malaria nimbe. In short, muntu wensi bebwateranitie make sure nkuraro lense neti na kubwati precautionary measures chonse chibegete chiko tangu burwire bwa malaria. Kwa bata bo bisawa yo vakyanga gotegera lituko kero na rengare. I got a very good experience. Yes. Chinkwa na chenge jingi ya sana kama kwa na regolo ya malaria. Yes. Yeah, nilisikiza. So alafu musubati na rego kuboli ga it's a serious article. Umusubati okoreru CS. Like Caesarean uko manukuli actually. Bange bagote bangokorera operation. Okorera operation. Yes. Nyoro mwana. Na nyoro mwana normally after maybe the second pregnancy kugenda. No, it is possible. It is possible kiagera chisababu nechi nyinge kolengana n'abanyagitari chikogera omuntu okorera operation. It doesn't mean ngaki inga wayasinya umwana gwe lakini nelinga kikolengana na conditions. Chiarenge prevent that time. Yes, at that very time. But equally naende nere possible umuntu ndokorera operation in some people to some people ekibona kimunyagitari yako analyze ga very good at yeah so to it some will people interest most women
to read this thing. Itakuwa vizuri sana. Yeah. Bwana chinse chigenderete nkongo kichiri sana nyenjeri chiko. Tuachire bono. I don't know. Amagara na manga za magazeti ya kitoko muri. Ayina bali chuti tukurujise chisiko. Kurise chisiko ekegera kuruense ya DRC bone visa bya Ebola bya etandi liweyemo nabo igo umuwaziri bwense ya Bongereza muroke Stama igara chigwetigie mirimo ikiagera tenga bono joto limekuwa jingi zaidi basi ulikuwa tekende no msikilizaji hapa ananiambia eti we are not getting you sasa na lakini mwingine pia nimepata SMS inasema you are now on air nilikuwa mmepotea kidogo mmekwisha rudi sasa. Asante msikilizaji wetu asante mabingwa nyinyi bwana. Dondo tunaenda wapi? Tuingie Lang'ata Nairobi haraka upesi. Namuona Henry Gongera ametulia pale. Tutakuwa tunazungumzia mambo ya FIFA World Cup. Najua sasa joto kama hili likipanda inafaa tunapewa coke baridi. Ndio bana. Lang'ata Nairobi. Bwana Dondo echitari ntoko chiro kwasiba yadena ende nabachiri kila ze gazeti. Tigaba ntomanyenga Dondo cyo stokoleta achiri kila magazeti. Chiri kila gazeti. Kutora rete ndituwaro je na maisha atokate bangiye. Tali ya gazeti. Nabachira abachye mangana y'ubwanje ni kira bachirikire. Nebire bisa bikoreka nabo. Kutora nyole chinga kana ende nto etime. Azaba sikadi. Lakini bono musaja kaje umuntu mukungu bameyete nere buya. Yeyikire gati asinyanire. Mtoba ntote bikera batebeta. Unawazie video dire. Unarakata Nairobi musajo invite banje ire mukaya bameyete buya. Igoma igete bono ige myaka ene ya elire mbanya ko bamo. Inki. Elisinyaine. Kiwago sijadera. Ayadada. Okay, mbara alenge amekero bachagete. Oiga kunyo baraze mbarenga amusana. Umuchando ngayi. Aya ko tumuntu mutayiwiri nero manyete. Badhengi kiabete. Karanga era somuganda. Muntu mutayiwiri nero nabo mugo korekana. Ikigere kitabi igo chikonya gosoka with time. Yes. So goja kumanya umuntu kabisa nitakiro makini. And before you get married. Yes. Kende gyonsi okorra kere negative in your partner. Never should you deceive yourself. Tuwe ngai nange ngenteke change for the better kero mwacha akire marriage. It will only grow worse. Igo chikokonga. Gesomoli. Gesoma. Umungwano oyo bono kubagenderete kubamenyete hamo bagacha bagasinyana. Ekero basinyana what happened nkilinga mbaikora kero montagansa komye kurari getanda kiae asege kakie myakene bana umusacha kurari room yae n'umukwa kurari room yae astari bakumerana igiye sinya inuma yete ya karanire musacha yagachandeka sana gateba what can I do I'm a young man nimbu hata chinguru kira atware none kibesa akaamua gende nyumba yo kwegokya okore ibintu bya yaroro oira na nyumba okaraki ogenda umerana n'abasubati unywa marumera n'abasubati bali beba na kadhalika na mambo kama yani akaamua kudili na wale wanawake wa huko nje wale unaona so lakini yekera akolire gento bunekyo idaba umerane no musubati oira na mwaye ale kwerora bobe sana buyitia otebanga sasa hii kitu si hata feel guilty go feel guilty otebanga kaki one kinki ke nakora no musacho nyomete na anachire mwana is this what I'm supposed to hii ni nini sifai kufanya hivi lakini naande part B ya enda ando irana pono yokogera ngokore binte biningo nara nachire ko motebito solve ushi bwangire tata itiko tegerera nitafanya nini musacho yo gacha ndikite birengereri goikabono igakotebanga ubugima bwae bono kuburabe ikiagere utwarire ebirengereri ebinge igata gitego so depression igata gitinga nkibona arakore umuchando I wish to kumanya umuchando niki then we would have known ngakito wa address mukayo yoye usibona mukayo yoye nenda bwenta achungusu lakini bono ayo mate kere chankire kiko jagiaso abantu barora na bune minyama bosayi ko batatageti ko kurigererania bosayi go tu guchi gotema
nige kunkere giasoire bono igase mwanya bantu. Yes. Ondo naurali getenga be careful, even the devil was an angel one time. Atenera ulengo mu maraiko mokongo na amalio gisaba mote bali gotera. Ege kweke gia same sex relationships. Yes. Guchikere ko bege kweke nene sana guchibosia. Na bora achiko end up kunyomo muzubati lakini obwate umusani omongao muzubati lakini you're in a marriage setting asenge ncho ya avoid judgment kurwa society bla 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 bla. Na kwebeka ezinali une nabera be posi na kwebeka liyo gete limo kavete. Yes. Yes. Lakini nderiri sense yo chui bwaye boli bwa mulino nawo boli. No boli. Hakira dino muntu buno wegagi. So it could be a possibility in this scenario as well. Yes. Onyo musubati onero yokana bonga. Kaindili room ya oneli na nje ya neneye. I mean, then what are we doing in this marriage? Musajo no mokongo. Kimba bwata bana. Oyomo. Musajo no mokongo. Sana. Musajo no mokongo. Sana. And he's a good man if he feels the guilt. Iwate ba go. Go feel bono bo. Yeah. So that means nga inseko ntegense ke kwanu boronge ke barwe. Teno musajo nabara ase wadi just. Lakini miaka ene. But kaki kendi yonse ke okobera tubasa gwe tukutana because at the end of the day it's your life. Trust you me. Musajo yenze kukumambia. Musabaje akonyora umuntu mungana ndo bugimabogenda. Musajo mwana achiete pi. Onye tari ready agara suggest twende. Hadi agasoka pi akagenda. Onye tari ready dudus ya angana suggest ngentokete. Uchi somo sacho yo. Yetige toso kwa. Agetigire pi. Lakini iko alimanyete it is his life. I erengere na manyengo wivano wandi you need to move forward. Ade tute na no na yinya ne ready no kwata batigandi. Yadira to. Because honestly bono no stagnate asobo gima asengiche partner nawe atingiro motu ya mwire ko kole bintu byase guchigochi. Must your life end? Tuvo delete point in a different version. Yedige dia to kole. Toko la magazeti ya ngero ikira. Dia moekero. Okay, anjwa. Moekero. Meanwhile sirimbi je no mazo World Cup. Yo so World Cup guy. Kiaga monge updates ngai France ye ikire. France na de dia ale go to muntu mechande mekongu sana. Mekongu. Asante sana. Kijana mzito kuja bana. Henry Gongera anchwa iga. Ande njeroje tege blue. Ede ni vichale ko. Abuato ke vilivyo vya chakula. Jobuato ke. Hapo sasa. Adubuato ke dono. Yeah, very. All right. Yes. Good morning, my brother. Good morning. Anyokole bia. Biande? Yes. Ndio umuhimu wa koki baridi. Ndio vile viko kukinia maberera. Lakini ukipata koki baridi unajipata ukifanya alafu natulia vizuri tu. You get refreshed. Hapo sasa. Na kitu kwa ile bando wake sometimes na watu taite kukua ile ngoyo. Koki baridi inasaidia. Kabisa. Nyore kinyuki aye ya koki baridi kamata yako mzuri linde bintu byabo yakagima tobose kokende nkuyuta otabu ati koki baridi jamani te ali gani buyikero kero monte kolera nate beti abantu igoro be kolerani nago tebeti nje ngaki ekero nkogenda koro mupira kati ya Argentina na Austria tindi kogenda nemo ibere ejeme kebe siwezi enda na moja kwa sababu omuntu toko rengo yonere ataenda na yangu action umupira wa tamaberera sana nonyana yatire take ikagere kuru karumesi atugute penalty jibyo kamanyane ma liberera ndi atirete mu gosoli nyogene tugutugute penalty ana tata chista ejibotambe gasi penalty nenkongu tata penalty tubwa tumanyane no bagate bwate penalty nko yibarekero yanyonsigo ekero yanyo telinga banyorire ikaya bugutugute penalty injibotambe ngo ba maisugusu naye barekero yakorereki yanyure asigo umuntu karukwanda kuligira umupira liberero se pressure ikero gukina ko bwate sode ngendu ya cock ni gogo keje maberera completely kwanyoranga na ega iga kuyigusekira ke yadi kwa chirange kwa bere refreshed
kwagendera kuri umupira uri kiagero gatoye twara nabo gutiga no titeke kumirisa no so katori kuri umupira hata na kitoko teberanga game ikiwa ni moto kok baridi ni baridi yasema ikuwa hapo ikuwa hapo kando yako ni tuka nyomba kwangero kuligereria game kuna familia mimi rafiki yangu amekujoin mmoja jirani alinga kiti tuligereriamo efrichi ya odi medego iko begete stock ya obu ya mpatie moja kok baridi bwana kera to kumanya silibera lira motire gochia akanyera maberera abo boronje kabisa so 9-10 timu ya buna nako tebe tigoro ama chibu nako tigoro na bali onsi kiati na rogento geseregeta yoncho kete buna ndate bete mubadinda abe bono mubadinda abe ngara kena ko tebe ngaki Argentina gego ite timu ya Austria ngakote bigore timu ya France bune go chikokora Iran ngakote timu ya Norway bune go chikokora Senegal ngakote timu ya Algeria game ya Ireland tega chike tega ni kuni ga chike meshinda pale 2-1 na Jordan na ndo bachire comeback ndio umupira mwanzo sana naro alia Jordan bale ngabatanga niko nyonsi amabera noko kibaridi go soero bede tata tira amabera gutira tata ba Algeria kweli we hii FIFA World Cup kweli tata network ya mangana amangane buate na mange dari zo takote yondo agi kok baridi yako isikose pale ndani ndio before the kick off ikiagera umupira oro is full of emotions ni kweli na banga umupira ujuko gendrete mwete ngwikororo gwastukira kwa bugono kyo no umupira ujuera jiteke chienda buwango iri umupira era data ikirigeso kido jinga first half tunne chirende firimbi gari kubuga kwana aranga obe emabira kumba atirete full time kweli kabisa buna igoro Argentina yarwa kana Austria manyete taringa na bari kurigera umupira wabuka mpaka mashabiki ya Cristiano Ronaldo bana bumabirira atirete ikyagera abakagamo bakora Messi ukire kiguri sana bana Ronaldo taranyonsi nonyene gureya so pressure ire kirase yakire bana pressure yino nyabona mambia ya sore gaso tulete base elri monda banya kuwaka jipanda ri monda banya kugatabya tinga n'uroche goti no ya monini nini nabo tulisane so de agengendi yakoga kyagera yaro inkoko kolere kwa bari refreshed kweli amangana yega World Cup ene na ro ribwate pressure n'iribirira rigoromona sana I think that is why kigo cha imebotamba sinchuko bwatana kiagera pressure the only thing kira iraninse na correct refreshness ni coke baridi yani ntonkejo tetika coke baridi kiagera abunu musana watama kumkwabera rumuntu kuwocha mupiro bwate motion sina heart breaks tali daizo muntu yaweje kuira na zara kile zende ya coke ni hapo tu ni kweli kabisa. That is why I tell people utaraende kwa soli ndio kindly wejipange peba zako tatu ndio coke zako baridi zisikose kwa sababu tukubanye game ngeke kwa sigo game moto coke baridi inakuwa tamu tena sana inakubalika. Timu cha qualifier actually kwa round of 32 ndio mmoja wapo ikiwa ni Argentina mega yuko yikora Austria chigolisa to usichigoli bera sirgana lisegero Messi akapoteza penalty akatukuta chance galiga na akanyose rende chigoli bera kerusia naro chase mtandao bagatebanga Messi anjitikira umuntu anjite haters aganja na bali bamuanjite bad ba Messi alikuwa mesmerizing yuko alitubire biga songa rara korra hapana nimejetige songo nilitiko takokuwa nikianike sensi na kina liye areko kona chichi areko kona ajuwageruka mesmerizing process yekuru kumesmerization unahitaji coke baridi ile process mesmerization wanginyoria ekere bituma byagundire bibekire gunia bigo twale gento tokoroka aflatoxin wala kero bya aflatoxin igekoreta egento gekorokwa umuntu arabagusaba kurose ntokoronga aflatoxcosis sebo so bwege into bone bibya kanso byamayogocha gochabo bibya jetechega kichachemo lakini bono lakini senjo kwa negende tukimaliza hapa kamata coke baridi inakuwa fresh kabisa kwa bili yangu hii coke baridi kabisa kartoko mukwandura amagosero na Messi ndio MC Dudus na magosero nyonsiri chiguri 15 isato na kobe top scorer all time asama merane World Cup ndio niga mwete tamagosero close magosero bokorwe ensi abo Chirumani yubati chiguri 15 emo ndio lakini World Cup yegege ntukende Kongo kine kama yuka maida ya Messi konyonse chiguri birali kuri igoro ndio mupira utware kwa jalen tapa moja kwa moja
nabona abanete ngatabaga wenda umugosele Kylian Mbappe na jurigireti ikyagara namenye tinga Lionel Messi akifunga igana yari gwiketume nametinga Messi asensemo yo konyonsi usabagosele barasensemo yo konyonsi wako sawa baadaye ikirense Iraq akapiga pale magoli mawili ndio na era mubigete agoequalize mugosele Mbappe mwense ya Faransa ndio agoequalize record ya close wore gari chuguli bire maiga ya Lionel Messi madana njira bire bire kwa tabinga Kylian Mbappe ni hat-trick yake kwa wasale lakini kidogo tu kidogo tu goli hapo yake na alikuwa amepoteza chi chance ile tatu cha bene sana but mwisho wa siku akaconvert ile hiyo bado si mbaya egorogori yo so fast World Cup top scorers yes Messi chuguli sana mimina no bibere tukukwandira mugosole Kylian Mbappe chigurinye asimire no bibere mugosole Erling Braut Haaland maga ya Norway ko yikora Senegal nanyo se chiguri bere nere agaiki chigurinye mapema mupira mutangani nanyo se tina Algeria pale chiguri bere bado so essence ya top scorers World Cup wona igere sinigere so tight so akini lende Senegal walicheza game safi ni ile wono lende asikubali kushindwa si mshindani na banta bangira barakaga nga Senegal wachashinda mechi mbili basokire no Senegal bado na bakunyora libagali go qualify hata kama NC ya Norway na tukukwandira NC ya France sigekundi kili cha sukire bosiko chi round of 32 chance bire ndio Senegal tubu ati point batrende niko barasagia yugo qualify kurwa sensemeli tukuruka best rusa sigose bali bagukorera namba 3 yes abaya so again tubagane tingo yabo yo mweli Senegal ni kupata tu ushindi w'ikigori cy'inyinge rinde kwebeka sagiya sana yo bakaragete kekega iyo oko obwa gaigo gotse ko bamangi bari bagokorera abuna Pestrusa sasa bikundi na gusuka muto asenchera endonje kabisa lakini kwa hizi mechi zote hizi mimi ncheke tunawo ndo tekero keke manenda tayo motekero this morning game tayo nda megenda riski ko ndonye timbu ati koko baridi ndio ngaswezi riski ndio ikigera kile game at least nikiwa hata na kama na koko moja mradi ni baridi ni sawa na ndo yebono dudus botambene kinga abantu ngugwocho bale yene kimo tegeli ngugwocho at least na bantu basani mimi kusema kweli tumatekero modara bote freedom ya yuko watch game and that's why toko tabinga kenye kuli nyumba na boye jirani ya era toke ga mutake kugwocha yamo ni family bono nyumba yetu ase fridge yao tuwa ye stock yao ya coke baridi ikiwa pale Muntu bunanje lazima nikuwe base lazima nikuwe base mapema lazima nikuwe base hani gari chipanda jiri chiguga chako kuga bana kuga raziko mundararo gotige skiriri gatene nensana nyombo soka okay dalia CDS TV kuliko ndio mpira inakuwa fresh ndo karotoro kwa game ya Argentina na Austria wana ati kwa sababu nilikuwa na coke 3 na ndo mungwana yako rata teko nchole kimina na kama anda mashindano yoko nyuko kwa baridi kama tabi no hii ni kitu ya kuchirefresh bwana kutuliza joto si hadi tulikuwa tunashindana iribirira kabisa neba nyumba gabo kabisa yenye tubwati ase base yokwanda kujurugera limbale baje tukujurugera linyumba bari mu bwato sana bakore basi nyumba actually yego batiga ngakando barabona bakore basi kingo yegendera matebi karanchu bocha karaza bwata soda go kokingendu nakago support sese nago ninde Francia turugera lya sobwamo and by the way ngorora naende ekok baridi yeye ngendo kende naro chekole ekomachikoretha ekomachikoire ndia bandazi jimudi tata ni mkwera immediate kurekeka yani nataka kurudisha because ukishapiga kidogo unatuliza lile joto ulikuwa nalo la game yale kuja kukutiria mabereranga maite yani nini ukishaweka ile moja sema kwa baridi ina kurefresh at least joto linarudi chini na kitoko tatanga game moto koko baridi hapo sasa inakuwa tamu tena sana 2014 na 2018 ndio asama merene World Cup Golden Boot abali babwetege Golden Boot 2014 World Cup na bogo 2018 ndio nigo ego babwate chuguli sana mochoka 6 goals as a tournament tinkiba but World Cup ya 2026 hapa chuguli already chanyure sano asimine no bibere so it means singa bona ga World Cup yiga na utra chikora bagosuri bakonyose chuguli sana pressure ni gagendera tukukina
gochese abatwetereri osema gosiri Cristiano Ronaldo chingakyo roboti dole nali gari asensema mtandao egatebekana nga omugosiri bi club gia PSG na bwo mu burubese ya Portugal kogosiri Portugal bonega yo Navis agatebekana nga litko ligoro ligama chitikorokana kabigete t-shirt ya Lionel Messi. Unajua Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ni kama maji na mafuta atalingia banga ile batirenda abaigana bukiro monta agateba labda mbari bagateba Ronaldo is the goat na Messi is the goat. So yani ni maasimu tu ni kama Manchester na Arsenal ndio hiyo sasa atalingia banga ile lakini ndio kumusana kuri nani ndio bora na ndio kore ntubu muso yende choko ranga kama chikoreta liberere na ninyure nga matukuma kego konyorote birega Cristiano Ronaldo is no longer greatest player in Portugal, but we have Bruno Fernandes. Bruno yuko pale na nambari 8 pale. Bruno ngade na litukulia lero Cristiano ndiye atakuwa anacheza nambari 9. Ronaldo anacheza nambari 9. Ureno ikishuka leo kucheza Uzbekistan. Chakara sebere chabotuko. Akikoroga timu hiyo metu sino Uzbekistan nukuruko usino Uzbekistan jamani dudu tangu koki raitaji koki baridi nilikwambia na wewe usije bure na wewe kurukubo na wewe kurukubo mbuya kwateba lakini timu hizo zedi igere silent I don't know tokate Uzbekistan igere takire kurukwa Uzbekistan Uzbekistan ndio tali Uzbekistan ndio kama said ni silent but I don't know actually think of it said was go very silent itaji koke baridi bia kabisa so chinse biremba gasori nensi ya Portugal ndio takuwa hapa kwa nyuma tigali kutakuwa jarafu chinzi sana ndio ensi ya Ghana mbago sori nensi ya England timetinga chiko sori jara prediction nirili gase matigali linde nera bago chikonyore soda yakoko kago turumbuke mawere yes tumpagusia kwa hapa ni kweli bila wasiwasi wote Ureno Portugal tamuadhibu vibaya sana huyu mwana Uzbekistan atamuadhibu vibaya sana na vile vile England kwa sababu ya uzoefu wao wa muda mrefu pia watapata ushindi ingawa finyu dhidi ya mwana Ghana so Portugal na England nafikiri leo wataibuka na ushindi. Alafu kesho saa 8 ntubuate insi ya Panama na Croatia. Ndio? Yura gusurugu saa 8 ya mambi. Panama na Croatia hapa naona pale Croatia. Na barateme ikuimuke regoromega yugo itunensi ya England ngo yabe ntangani 4-2. So atakuwa anatafuta pale tiketi ya moja kwa moja barenga huenda gusimba nyore egaiga chipoints zo chirabe kama tumaini abo yo kugendera community na kubera asige kombe kiga akia World Cup lisoria negondari rute guchase enko yogati timu ya Colombia na DR Congo nzuri sana game nala ya hii nayo beba kok baridi beba kok baridi saa 11 yes kwa sababu ile joto litakuwa hapa lazima utulize kabisa na kok baridi ejo ikonyore kok baridi ikiagaraga iga ensi ya Kurumbi mbabo ataka muraga kurkuruitsi Diaz mwinoga iga ntubata na Aaron Wan Pisaka ntubata na Bakambu ntubate akina Sadiki Yunus ya DR Congo babata bagosore baba kogosore chinse egaiga chabongereza ne chinsi chaboraya so nabagosore bate tajriba experience keri da no mupurura chikobo umwansu sana na DR Congo ntoro chengo yabe ntangani buna baye yaneti sana ense egaiga tugukwendera ya Portugal so si ngoyere raisi ni twara mabirira nekerege mweko ba moto gari kabisa bantu bane kinga koko baridi neroro kweli kabisa tubeze wichene ngo mogosore guwanje to urwasine kadi yero card go so kiri go so referee abali no so penalty muntu tuguturosane penalty ikegere ingojero dudusu botambe ngo tabatrai igana ndi tugunye kuirorera kerali is full of emotions to heart break injuror na mpaka ajibe ko monyono ko na bura go kickstura ngo kanyamo go ko yuake
ne soda ega ya Coke Breed ekarto gotingeri mine ne biga bya World Cup asinchirindo je kabisa mwancho matiri to beze ko maega. Alafu unajua Gongera asina ndo mugoko ko zaidi aze mangana ya Coke Breed ukipata Coke Breed pia ukiamua kumbebea rafiki yako na bora mubugoreli ya iye kala ya timu yae unajua nare gara gwituboro ako juga na baba ranga wani bintu bya biruse yabe kire kubwa kweli kabisa une game gati ya Portugal na Uzbekistan unabeba pale Coke baridi kiwa kala yako ya Portugal kama ni Portugal ama kama ni ile ya Uzbekistan inakuwa sawa sawa kabisa. Gosi Colombia na DR Congo pale inakuwa fresh kabisa na ndabone mine byo World Cup ndabona sambiri umetenga gusia bantu nali bakuragira ni kweli bwana ali aseme saragira inu esoda yako kikeregali ama izo kare TV ama to kare Kiss FM jamani ubu ansubiyeka iko ngara iko mugoke yababere ngora to gaiza kabere mesabano Ronaldo gosingo tukutaka rusene penalty tatu kali kumusura ura aso watachi mesura ya gwa kiyama bererajwe mesoda yakok ngora iko mata sendagire ndio siokolia kurugora ali ya kabisa ko refresh ya kabisa Coke baridi inafanya vizuri zaidi inakuwa fresh kabisa game ikiwa ni moto Coke nayo iko ni baridi asenchira endonje kabisa so tuwate ba game moto Coke baridi ndio manake una ziada nari kurigereri ya Chiroboti amagasoro club ya Atletico Madrid abayigo mu province ya Argentina ndio Julian Alvarez mega elite kurigoro ko siringo yokari kuri bench nabo tugotoroboti gotebaga ere nanchira ntiko sose club ya Barcelona kolenda batyo teriribi club kigi Atletico Madrid barenje kugocho sena singo yabo yamona arubigete t-shirt yae mwisho wa siku ikarongo yeyo karoroboti roje tukoro rigereri ne mangana jujure na Alvarez agatebaga anataka kutoka Atletico akagechigusana ko ranga na muanjete mabereraga kira ekabobetereri asambe t-shirt yae ya Atletico Madrid kirikiri Julian Alvarez tigama nyuma tigele asubango sana chitimu sofa chirichia inachire ticket moja kwa moja kwa so round of 32 sama merene yega World Cup jua kwa sorgo ya Mexico USA na bogo imia Canada so far timu isano ne mocha qualified group A ndobo ataba kwa na mamerane ya Mexico mbobo ate ticket yogo basere round of 32 mega yoko yekura South Korea group D ndobo ate USA na baroba kwa na mamerane ya nigo baye Cortez ya Australia na kwenda chire ticket Ujerumani mega yuko yikora inse ya Ivory Coast go Cote d'Ivoire go libere ase ligen ase jamo ase group E na barabuni ko basweta ase round of 32 Argentina litkoligoro Messi konyora chugoli cha yibere na kuyikora inse ya Austria nigo baswete ase round of 32 France na barabuni ko basuge Timothy mbaka round of 32 mega yuko yikora inse Iraq ubatukubugo kera lero chugoli sa tasirga na resagero wakati wa Norway mega yoko yikura Senegal chugolisi to asibe na barabu ligo baso round of 32 chapo Senegal teraso kasingencho mbabu ateli bagaliri ligo chukuyikura ense ya Jordan kama chako singo yabo yomwelo baragosoli na bako yikura nechukuri chinyinge na bako among of the best losers elinde basuke guchi round of 32 bona ige toko basabira mayara lakini imekuwa kasi ngumu gucha sinse eju ya Senegal yani Lions of Terenga World Cup kaditama tufike mwisho ndio hiyo sasa ukienda kuwatch game yako ene kinga robo test ya ko kingendo ikiagaragaga every ga emotional heartbreak gega kabisa mu chibatiriri esoda ya ko kingendo nero egaiga egokeje maberirali naye egego kwanyara kabago ko refreshed igane kinga nule fully prepared rero barago ba Portugal Uzbekistan arafu Ghana na England ile cyaje sode cyago gabucingendo chiroro ekarito kuri gedu mupiro yega sobwamo ene kinga football toko gotebinwe kubugwansa mu mupiro yo gutununta saidi ekaroko bashada mang ekarumugo cha sobwamo buna families buna members buna basani gali kabisa na likirigentuke ko basambamba kabisa game moto Coke baridi I say tunafika mwisho. Asante sana Henry Gongera. Tupatane baadaye baba. Santa. 2:30 mwacho motegereri tuingie madukani tukirudi tutakuwa nasungumza mengi zaidi. Usicheze mbali.
Chibitari ya Breast Clinic Marindi eyuo gotoka ebara ya Migori Hispania kilomita 5 korwa town ya Migori. Nigo mono ego kwarigania ase clinic kia bene kia medical and surgery camp ekiokera chake chitarike 25 na isato chomutinyoiga umwako yoiga Wika etarike yemo omutinyo gatano na kabere omwakoyo. Gati iyo bokoreri baraye nane ngamo na kurigererie mechando ao yoribora saba subati kobango roiboro korusigwa enyomba yoboraro y'omwana ovarian cyst fibroids voigo general surgery mbarigereri goita hernia repair lipoma gallbladder gati yemechandende emenge asamange bakeresimi ase namba ya 0702 978 748 0702 978 748 gose batarere ase bagotoka ebara ya Migori Hispania kilomita 5 kurwa se town ya Migori. Kisii FM Enka Yomusi. Sito cha haru
Safi kabisa msikilizaji, taarab moja mufti kabisa, viumbe wazito, ikiwa ni East African Melody ikiantia kide Cameron geto na isano na mochi siviri chebono mambe jina cha Afrika ya mocha taraja kachinkora na mogani wocha gasi studio this morning mocho motirili internet ko manyinga unajua FIFA World Cup nega ndreta biya kabisa ego solire next obotukuwa lero moja grachin siviri ngati timu ya Portugal nero Ureno na Uzbekistan. Yes, mocho motirili itakuwa ni zamu ya Cristiano Ronaldo pamoja na Bruno Fernandes kuvumisha kabisa na kuipeperusha bendera ya timu ya Portugal. Ndabona botama ngo gatayu mocho motirili ne gosolita kiriko rubiri ya kabisa ko chiko yeligereria ne kenyemwa oko yeligereria maybe ne jirani chao ne familia yao. Please make sure ngi free yao ne bugate stock isaine ya coke baridi onye kwa ende base kabisa kama kawaida penye mna meat pale make sure wewe no bugoleti kabisa coke baridi nchino kwanza icheme kebe ya kabisa na bugoleti bako musani angalia ile bendera ya ile timu yako chagua ile ambayo inaenda sambamba kabisa mbugoleti ya kabisa nere gari na dia akogoka ya kabisa kwani game ikiwa ni moto coke inakuwa ni baridi gegeruma there. If you want to get the real freshness make sure you car your cold Coca-Cola jamani, manake mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. So agaro kuchiko lili kosoli by the way amabira na baratire so the only way you could ndibire ranse ngwetera coke baridi na by the way najatanga coke baridi yige kubwata ni abantu sana na ende amabira yali ko machiko yaira nipaka na mu machiko ndire mudi yali ya kawaida kabisa ndonge buna mwache te kiagera egero mwasibire coke baridi kila mtu anasema kabisa you get refreshed egero wasibire coke yako baridi. So egero kuchiko game ya wanda useswera ya rorera ya kabisa make sure ngaki unakuwa na coke baridi yako alafu mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Mwacho motegeri inyoranga na ndo matajikara jerosi kuya kabisa buna bune chi coke yamekebe kabisa okonya wale timu yao chirangi chiko anda kabisa ne bendera ye timu elia alafu yakoberege ntiki ya kabisa kerogoto ye timu yao na ndiko kugosiba coke baridi eliye bwate kala ye timu yao nege ntiki ya sana. So okwero liko mapema the better keroko genda kororenko ya ogati ye timu ya Portugal na Uzbekistan. Make sure motegereri coke baridi yako iko pembezoni pale alafu inakuwa tam tena zaidi akabiri gako jiko tira igaka kwa siba coke ya ubu ya kabisa watawanga jamani inakuwa tam tena zaidi. Game moto coke baridi jide kama ngatoto na isa chesebiri chebono mambie keke kesana kero simo jomo tegereri ngocha kadoli chinkwana na mogani ngochega as studio kabisa hawa ni wale majamaa ni team Matiangi. So watakuja watuambie hapa leo ngakibe rubiri kabisa na kisiasa chikaendelea sorgo ngoruru wagu si tutakuwa tunazungumza kwa mapana na marefu, usicheze mbali. Meanwhile viumbe wazito East African Melody tawala safi kabisa. Asante sana.